to abusuafo Sompa area prem to bebre mu kasebo ene de bedam no kasebo ni de ni hwam ene wiase nyina da ba bia da ye gentre ha ye bubu ba pa se infrastructure na ensem a wo bete ne kasebo mu ni se eni pipi amanyokuo ene ye re kwan se amantambe se ensumu de one mo to aba na yedemba kobro isiman temno ni akwakọ ese ni abato no esi ekro wabra nipa mako aduonu mienu na ejina pedibria hodo ede wo party no mo bono east asante man temu de no yewura wahene ba ko fiadrum ba wia asem a waka no so pa na opani bi so de afuto koma MPP amanyoko mpanimfo so mo nya nhihye se be ya dacho mo kwakoto ba enko esiketua sem bebrebe ora Ivan sinima ko wano so akasa de afa abato okro ya ho se wo mo hwe kwan so mo be wie no na bibia ye kama na awia Sompa FM nsam 4 pence peru kataru mrante ye busasa nyambia brebai pote ena se bema oni oba ehyiemu a ye pa ye bebusa ebika ho ena ye gye braken kan de amamo awia yi wa pesima kafo no ye mienu wo hini ni amakranche sofma bi premier ni mene nana ya obo malibia boga kasebo no miemu no akasa eni nyina de hwe kwan se nene na dachena eni pipi amanyoko wakwa abato so akoto wo mai mu amantam no nyina wo yimfimfi mantam nkwa ye de sobo ato so no de a na enei no enso de beto wo chena enso de kan ho nyina da aka ho enam so mani ahoboabo ne guakwa mu papa ya obia one me beton ye ho ya ton ye ho de ama delegate one me beji no le fe ya je one so beji bia wi abo agusuo one me bebubo nua nso abobo ya ne ye hwe kwan se anwumre no num ne no nsiamu ne de na obi a ehunu ba bia wo gina na ye pese kwa mama ne so na ne na agema pambo echeche nkomodi free ahafo mantam no emu wapam buei ye minu aba mana ho te sai yanko pa de me hu yo abapa yo na afo sai na niam ate yo me da se papa said ye enedue ana NPP amanyuko ne mpanyimfo a won mo af mantam mu ajebo nya bedru no abato a ekoso a won mo de hye ayi mpanyimfo e beda amanyuko na no e wa af mantam mu no ene na won mo to sa aba no na afumanta mahin krogos mu no moto abia ya chi din se pastoral center eho ana abato no ekoso said ya manyokuo no enhyeye esitie no ene anopai bese no nsiambre mu nyina no na ahobua na fiti ase dendenden me ba bepie mu ha bese no nwotwe ebremu ebehwe sede abato no esi eko na yemfiti ase emfiri bambo ensensemu se wura pastoral center ho a ekwan ada ho na yade se wo mo de bambofo agina no ho kama wo mo hwehwe ho ansana watumi awuramanti ma yadwen kura ko bi se if you see something say something no campaign empanyimfo ya na no ti bambo ansensem no de ade se wo no amiem papa e wo hanom ayie ano achi ne se wo bovram na se wo bepie mu e wo bia mo to aba na ene omanfo eni age papa de obi ata na chi no wo bo ho dawuro e wo honom ama mansan nyina atumi ahu bi e wo ho a ye ekoso e wo ho no na wo ba afumantam ha enkonwa hodo da ho ni nyina no MPP amanyuko no won ma kwa akopre no eye makomako aduasam yenu ana mo presa enkonwa no afi won ma eye atu ahene ene asi ahenefo a won mo tu aba enedue no won so yo ha aduanan enum na se wo chichem kakra regional executives no ejina mu edu anson afi council of elders e wo mantam ni mu no enso eyedu patrons no so eye edu afi constituency executives a yato wono so aba ene omo a eye appointees no emudu nso ene free abato mpesi ahodo bese ensia ni nyina mu ntu fa dunso na okabom na we the time say ensia na eno nso aba beka ho ena afi national council womo reps nso ayemienu emrasebedafo no womo nso ya makomako ensia ana wono ka ho bia abai ekos eye enan emom emrasebedafo nan a wono ya MPP amanyuko ni ma ana omo nso ka ho bia na duai abato no ekoso ewo ho na menua ba ye tirem na ye bubumu nkakanga kra na abato mpesi ahodo emu akandifo a abepie mu ha afi mrasebedafo ka ho bie ane wo mu a ejina eye ba se aduasa emienu no ade se me boboso kakra de a na ukwa chairperson na aji Ahasan Zibrim ayade se wo no ejina bi
Honorable Robert Safu Mensa Boba, one also age nabi, Afe Ora Aduchum Jima Dennis, one also age nabi, Ora Erika Japan, one also age nabi, Ora Kabana Ousu Sech, there were no other increment, one also age namu the Nenia Wapribi, Dr. Emmanuel Pokumafo, one also Jinam Apribi, and Afe Ora Yadom Watching, one also Apribi, and the chairmanship position, no. Enipa mako and so and of manjamu when we dina apribie afa yakọ first vice chairperson na anu so enipa miensa and agina owura usu garden aginam afa owura justice apia enchi aginam owura Frederick Ansabona wonu so aginamu bia first vice no eho eno no afa second vice no so enipa mienu and epre owura Osebo Nsu Collins aginam afa owura Arimi Yaw Hussein wonu so aginamu a wa pribie sa enso ana yade ani kirem our secretary na increment wono ane Gaus Muhammad Baba ade se wasan so akọ pribie afa na Anchi Eric wono a pribi afa owura Boache Albert Fokuo wono so a pribi asan secretary nipa miensa owura Emmanuel Akoto Owusu a pribi afa owura Abdullahi Jafaru anso a pribi Shai Ajiman wono so a pribi treasurer no owura Brefo Roland Apribi, Afe Ora Eugene Kusibuache, Anso Apribi, Ora Collins, Anane Afre, Anso Apribi, Yako organizer, Don Frefonensua, Ora Prince Yantachi Apribi, Ora Kabana AJ Apribi, Ora Asiedu Alfred, Ononso Apribi the Nendia, Sa and a Honso AC Atia, Yako women organizer na, Nana Ama Ofosuya, Charlotte, or no Apribi, and Afe Madame Fosuya, Root, Ononso and incrementa. Was also a preview. After Soko Youth Organizer now, and if I'm Yansa and April, or Set or Drew Apribi, or Isi Fubawa Apribi, or Kanet Tata Kaunda, one also Apribi, and after Nasara coordinator and Yadichato, or Ahmad Muhammad Apribi, Aji Said Yusuf Apribi, and after Ora Basha Sulemana, one more animal for one Quaco Pribi, Minia Baha Abatuano, a 50 said and then. Chairmanship position one match where we after the duo I first vice no and also ya do match where you said there about to go so the name there air cost of mantemwa basa bia NC bambon sensem no air cost the name and after bia so a one pre abani bi no mo mati tafo no ebo se wa ha eni gisem and wa ha de she NC ye gusu dia ni edi a kire a na bia aduma anwumre ye ma Sompa atiefo nso wo mo aso NC wo de bekoso e wa afmantam abato no ho wapam wonsa de bi wo ho a chairman utumi hu se bia na nipa mienu bi wo mo na wo soro pa yetumi ka so we di anto benkum e beto nifa wo ahafo wo no a chairman no ejina hwan so aforo se dia ye beka se titina fo di bia no akodina nipa mienu so ewura Owusu Sechere a wono ena ye increment a wote adwaso dada no wono a wosoro ena afa Robert Safu Mensa kan mrase bedwani a na wogina ma adehye a ewo atunafo atifi abato mpasua so na we adwuma kan ne we adwuma National Sports Authority ayade se wogina na wa ba privi nti ohwa contest na aye between owura Owusu Sechere a wono ana tie adwaso dada ena afa ononyamfo Robert Safu Mensa dodo na agba ne mrane se boba na de atia amamu nso ayeden ane se o tieti MPP amanyoko ni mana no a na owura Owusu Sechere no wabra wo ba no Honorable Robert Safu Mensa ene wone ne airport chairmanship position ne ho no ononyam for Robert Safu Mensa ana de ewura Emmanuel Owusu Sechere no ebaaye enti ananamanfo bisa se adwuma waka se omramaye no bantumi anyanti ne wono ankasa aba one ne bepre anase die ntranti contest ne de enipa mienu a chairmanship position no yebeka se gina won mo so pa eno no enti chairmanship no eho na asem na ankasa ewo honi agreke no yo wapam ene aginam na efri no numu kro no yebesa abane abehwe ba bia susu ade bode ho be fa wai medase papa yenu abema woto yenkrai wo ahafo emantemu nana Kwame Ajiman wapambo ya de makobuno esimantem no yenua alasa no yosendua soso no ewo kintampo eho na buno isidie no wo mo eto no yenkone yenkodi nkomo yos no ti yenka yemo akwaba eba Kumase Sompa FM yo me so me damase na mawa me so me chiamu yosen boyen komo abano buno is kintampo na moto no ahyase na ahyase a enema ekose pa yo mechia Sompa TV ne Sompa FM atiefo na oba
Blue East and then Blue East yet to a also MPP aba now what do we need to Kintampo North sorry Kintampo Savona about one ecoso now and then yet to college of health a working tampo now what do we need to a baby at Swabana Abanian State now ye work with delegator and then ye expect some Mabet to Abana Omuya 238 and delegator and then yes expect some Mabet to Aba now as far as also Omuye not first no Omuye 23 but CCI Bako I resign on your day on your as far as no Omaba 22 now which Chemusa chairman position nipa miensa ena contest bako any current chairman ya friend chairman do apia dodo friend chairman toma ena chairman IB ono so nidinde Ibrahim Abubakar na ena bako so any Charles Donyina ya Charles Donyina omo na omo ye nipa miensa omo contest for chairman position ena over vice chairman so omo ye nipa mienu ena second vice chairman so omo ye nipa miensa secretary so nipa mienu assistant secretary so nipa miensa woman organizer so omo ye mienu ena youth organizer na omo ye nipa mienu asisi abako say onye nti ano metimi aka say youth organizer na esi nipa baako nti ebe ya on oppose na work organizer so omu nipa mienu na nasara coordinator so nipa miensa na treasurer so oye on oppose nti sisi metimi aka say about one day so far no as far as no omu ye nipa 22 na a contest for this photo, but with market, you see, the young started. After now, you might be about started. Also, elections no munyan started. Na adanti no munyan started. Yeah, buy no na abo no nya ready. Enti ese ma pinche kakra ba enti na ma sesi ano omo atwentwen so but by the 1 hour time be there so far by 1 hour na 2 hours time there we best start you know na yosen se wo de waso toto form a wo mo pe chairman na die e wo bono esi no nipa mienu be na obetimi aka se ase okon no gino mo mienu so se wo de waso toto form a aha no but over chairman position na utimi say about 20 the chairman position no one incumbent chairman na fan chairman do apia na do fan toma na nipa what trinity a ono so what do we need two former obetimi age every incumbent chairman chairman IB ono so dey Abubakar so far no so far mu mienu na ayede but eventually say chairman IB no betimi abetu chairman toma because mo say chairman toma no also no on na MPP lose 11 seats free and NDC and you omuji say no okay so want me and boy jumati yes sano na chairman IB no and branch so far na dem make back say about what chairman position there chairman to and chairman IB na say about one ayede e wo hai yosen yada sepa koso na di eche na chere kura na bia enwumre nonum no nsia nonso ye beba onum na ne ekokosi ye aba beja ma na awie yada sepa no amane a ode freaking tampo abonten so abra ye busiafo ye nua alasan yosen dua ne ekọ ne nchen bono east region MPP amanyoko na bato besi sabre ye wie ya ye kasei enhyase kobodonku enhyase ade ya abon ya kumase so de ama ma woso akose kiren akwankran abon wa ma nti abon no a na ma elections na se gira ha se abon de na ya na ewom ne ewom ohene mfoni ni edin se ebu wo hono mu a na mfoni ni de wo ho ba na din ni nyewa so ohene ni amakranche edin na se ho so na nso na picture na nya ohene ni amakranche hey
It was one tear. It's a mafia. We are loose where they are check control man for Tico Beron himself through do a bank so a better mo. So, woman, ya bria, Intia, Antibuno is the no. Yo, na ye body of Rama Santiman Temua. Penny Paba kwa Nusujina Musi Antony Swaba or Hineba Kufia Dumberia. Nanukreni Ba was an edition. Yewrei ene central for to come out there 2 women say. Nyami and watch na 2 abanu new idea. And your delegate ye beto executive no. Will be a roba kwa America. Na one fan kwa America no kwa. Wa ma scholarship. No asa ko suade ya obeba no aye pa bene pa. Na woni dia waka. Na no nkrofo say, "Hey, papa yi, ado ye adwuma America mezi." Kwa be so and was so betimi aye. Na on the rebuta nyina ne se wode hyehyɛ begu akwamu na abato a wo mo beto ne nkunumidi akwade ama no na ne free visa wode mu obi piada wo pipiada na fe party ne nkabomu enso yade a eda nani so pa wo hene ba Kofi Adum Bawia enema ekwan kan nyina na mpanifo no bebre pese wo mo kambom no mo chichi miensa as we speak no me ne wo kasa samre abon ye de beto abachina no kra no yensankan se nipa no mo free Mali so mo free Niger so mo free Burkina ana beto abachina ne yensankan bi nipa bi aye se o mo de sebe mpreduasa o mo de ska beto nipa no aye delegates ne se tomatoes ba me kira mo se ne afiwe mu no delegates on be surprise to obia delegate afiwe no mo be surprise to obia media me sebe me tom se tomatoes o na dia me ya ma delegate ni se sa se mo me no obia susu ho one delegate one scholarship to America to go and meaning say wunu why old man now timi kwa oba na say offer say me difie mienu ewo akunya no so na me ma one delegate one scholarship wa mo ma pam me free office no mo ma pam me free akunya no so me ma ya chairman a owo 15 cars na ukọ constituency bi September eni sebe asante achimo a constituency secretary bicycle crowd woni bi aso ba kumasi a uba usa chairman or 15 cars every year bia no media me de be ma scholarship we ye delegate I was say hu se wanya emfaso e wo party no ho eti say ya to aba na say me wini a wotu mame o watu amame o you are qualified for one scholarship Yera wa hini pa Kofi Adum Bawia hello Apeni meet you. Katachie ma he. Yana. Wasemu ya wo kadie mu awira mo kakra me pacho mi wura. Na America embassy why adwuma hopen pacho. Wo hwe be profile. So me send me profile bra wa wo ba hu ni fa me obi a omampanyi Clinton me foundation me ka ho. Ana wo ni so omampanyi Clinton me foundation me ka ho ma me send me profile. Pacho wa na wo kire mu. Ma me send me profile ne hu ni fa me. Yo. Ansa na wa busa sa question. Matemi America 30 years. One delegate, one scholarship. One delegate, one scholarship. Otumami one trauma mi o. Semi winning kwa one delegate, one scholarship. 2 years in office. Mama pam me free office o. Me pacho mi re Adum Bawia. Sa asemu ya wakofa dia betumi. Delegate in uni mo dodo. Let's have in the momo. Ye nuru 1,000. Ye nuru 1,000. Okay. Nebia no di pano. Obeka se na one delegate, one scholarship to America. My farmer, mo pam me free office or na me huni faso. Me nya chama ya all 15 cars. Uni first Rose Plus uni me bo. Me the best scholarship. Me the best scholarship. Me wo wi ase me ka ya ba ko pe. Metimi atoka 10 but me ka ya ba ko pe. Me read Bawia anti talkers. Me the best scholarship. Me say no biana na niji akwantu ho nti so obi kase what the ma wunia o fa se oba wunia o fa se oba obia peso sua ngoma obia penguma sua eba be boa Ghana ebe boa nipa no obe wo se party no odi akire no wanya so mfaso one delegate one scholarship one delegate one scholarship and yes am pam me free office o Adum Bawia ya beto aba nsem se de ya na say wunia ba si amausika fa na ma de komo omo ni chairman da me shenkom me yakom sefo ma shenkom enkom
One delegate, one passport. One delegate, one scholarship. One delegate, one scholarship. Don't try to change the dream. And it is possible, more than possible. Me pacho Papa Edumbewia. Oh yeah, interview na ye. So yes, we be turo bombo. Atoto aboa, wan hwe obi bo. Minim baby amufriba. Minim baby amufriba. Woni baby e possible. When there is a will, when there is a will, there is a way. Now ni baby e free body e free, ya no na nya sanka ukasa. Yo, minim baby amufriba. Baby e free body ukasa. Minim baby amufriba. Me free na meba. Me kan kure no so na achiro. Adia wo kan yent me mama na kansa. Na ma fa ho se menkia ya. Bu so asama na wututu. E bona ma she. Obi abeto ma me, what to ma me o, one to ma me o. Who qualify? E mra so se party no be di ye. Party no be ko nanim. Ye Anthony party se tomatoes. Ye be ko ye nim. Asante be ko nanim. 8 years. Bisa se wati mama wa scholarship da. Mumia kan kure wa Asante. Mumia kan kure. One delegate, one scholarship to America. Yeah, that's it. Now, what's the scene? Thank you. That's it. Obisu here, Obisu alive, so me that's it. Yo, Baba, nyame mo na wini why? No, china wan wini ebe me nwanwa. So china dum ba we are wan wini a ebe me nwanwa pa. One delegate, one scholarship na wo keka no. Wan amanyofo ya keka ni say ya na atufu tragu nkrofo ani. Eti ka be kan ni say ya na me musare. No afa anwadi. We kra eye an opportunity. Eye enne why campaign ya enne ena wo de sansemi eto supporters ya omo ebehia wo ewo Kumasi airport de to omo nim say na wafani ena ye ma opportunity say ebia na delegates ni bi tie yen chire mu chire wo mu sa one delegate one scholarship America visa scholarship se den de no chire mu so hu no wanya abotre no wa chire mu ebia me ni say me de be fa ha na America 30 years intia obi akotra America 30 years bia na otimi fe fa obi koi so obi kotra nko sua de wo kre so san kotra na sua de because the way I walk kasa o radio so no who adum pe wi anokra no wo nya so san kwa America na ko sua de foforo nokre wo pepani dia yan kasa sa wo hia ade kire adum pe wi ano mo Amza 40 safe no abeka hu aye ka mo se Sompa 93.1 FM wi apram te breka se ana nsam no ba bia wo bia ne yegusu a ye de ema mo style bia bi no wadwenche ne unsusu ye MPP amanyoko abato ahya se ne ebeto aso chena ene ne kwasi ada wadwenche ne unsusu ye wo de ba yegusu a ye beka se ne mamo no a ye bekenka e de amamo ye nto aso yegusu ade mo MPP amanyoko na abato ne mu a na opani ba ko ye tichire chese wabini ye pa na MPP amanyoko no wo munsi ni form na oye second vice chairman amanyoko no so mi abato mpese so eyo Penny Richard Akwesi Asante no was srempenim for 214 se be bia party ni gina sese no wonim sese de o ma lazy o boot na miam awie ye nekra na bana hyase manta makoma konso ene nekra moto o maba kire bato aso Kwesi ada na to aso no obesere se siketua bebrebe no a eya na se obi a wo sika no de sika from ni ato abama no eba be wiase party no mo party no kwambia so no aba be say party no obesere mpenefo se ye ko enim no wo munye nhyehyɛ na sade no munsia no kra o de sansemi tudwa wabra na so mpefem nsem twefo ne butu mic akra wo hwe kwan ya amanyuku ahodre wo mayimo efa so to aba eni siketua ewu mu a ya na areho because wo hwe NDC mu branch election eco regional eco constituency ko head national ni nyina no akoyi siketua NPP nso eya de krono abekronsa party ahoduo nkaye ni nyina nso the same thing empo obi obepe MPs eno nso akoyi siketua na ye Jesus ke wi nyina si eto aba edia menipa yenka hu se enipa no that's a boa wonye Father Christmas enunti obetneka enunti dwumadi bi besi ne nsem so de be ya de de aboa wo man no ana party no a ono so science what ne kentine wo mfana ni nsiso enye dwuma pa bia mfama ye enunti se sketu ekoso e wo amanyuku ahodo abatu mu no menua be hadwen
the corruption beba yenhwe na mpanyimfo edaku ahodo ni nyina no ntrase yempe kwan pe be fa so a yebetimi aso ano ne bi wiase no obi a oye adwuma ama party no wayi adwuma den aboa ama party na konanim no obedwuna na wonika pre ehia no ntino yento abaman eyese be ha party ahodo ni nyina entimesre sese sketria hodo a ekoso ewo party abatuo mu ni nyina no yehwe kwan pa ye de be fa so na esei amanyosem esei democracy ya yeye ewo mayimu. Abusia waye second vice chairman mo sunu kokoko MPP amanyuko no osomia baton pesua sura Richard Akwesi Asante ena wotu mpanimfo for wabra womo edi oma beye hihye so se sika bebrebe no omo emomani nko ho. Abusia da so ade mamoni ya kanfo cloud internet enso edema ho wabeba betumi abe installation kama de ama office bia CCTV camera bi na apeso de bebo fie ma wa akwanya no ewo ho ne bo ne da form no se ye 10 papa enso ede emam pomoden ase wo beti won mo humanum 0202 699 110 na 0244 601 933 nani wonom entwetwe komo ora Evans ni makon na director of elections ede man PPP amanyoko na wose headquarters de do mo ya ne se ye beto aba ne bewie no na basabasa ye biada ama ni titu ni kasantwi ne ma tetete saa to wo mate abadwokuo bia akora se menase pobi ba wo mo tene mu no ma siesie ne ma no ya ma me sisiri abnada pa e na fe dankwaku bocha wo ye okre emra se bedwani no ne da no. Well, what I would advise is that at this stage you don't only have to hear from one side. You need to balance the equation. I have not officially received any petition from the youth. You telling me they've engaged in a press release, press conference, and that stuff. But the constituency officers or the regional executives are not members of the elections committee. I'll therefore be surprised that people who are not members of the elections committee will have the mandate to bend the rules to favor a certain hour. At all times, urge members that they make good use of available structures put in place by the party to work out issues amicably. Said that it will not have to be an issue being judged in the media landscape. The party has put in place the Cecilia Dapa Committee responsible for dispute resolution as well as providing legal services. The party has again put together the Dambuchi Committee assisted by Reverend Honorable S.K. Boafo, lawyer Joyce Opoku Boating, Mr. Kojafai, who is the director of protocol at the party headquarters. Their secretary is Idi Alhaji Muhandin. And so, as we speak, there are enough arrangement put in place by the party to ensure that issues of disagreement, misunderstanding, outcome of vetting and all that are resolved. The processes put in place by the party has been very consultative, has been very participatory, and has been very transparent. There are elections committee members. Everything that prospective candidates would need to campaign with is laid there. The elections committee do engage candidates constantly. The elections will be conducted and supervised by the electoral commission. And so I'm not foreseeing a situation where at the end of the exercise, anybody will raise concern about the conduct of the process. I'm hoping for the best. Ora Evans ni makon ene yetene kano director of elections edema NPP amanyuku. Amzanfo egusua Sompa FM ye wi apram tebreka se na nsan ba bia mo bia na egusua ye de mamon ye mfa seda ma Dr. Mensa Heba Clinic se ene mo kase watena se e wo Santasi Kochigini ze poni nchen wa no se yade bia adokuru wo bia wo ayi etwo doctor wo yi wa bra won fa se kanka wo fa brodo ne dawyem Dr. Beyi wa bra won fa se kanka wo Dr. Mensa Heba Clinic wansem ene ye ka edi chiriwi say yes stroke no ni aye obia akawa to them okay kanke kakra Dr. Mensa sebra diabetes no ye wo aye type 2 diabetes any type 3 nyina ni aye obia Dr. Mensa sebra hepatitis B obane be ma mopa wo asthma nom wona mani sansa ne nam yarwa hudo nyina ya nkase
baby draw ya this through visa for misa rentiani akakedo kakra wo no and a Dr. Mensa wode ka wo ya de not say de kra no a obebe no maguase no dwane e de afri ne pedua no mu oba so so a e ba ne se bia lab services ya wo ye bi scanning nyina ye twa bi ho na physiotherapy nyina no Dr. Mensa wo ye bi so Kumasi akokochi Gires de Poninchen wa so utie wan krabonten so a ko aye Madina Zongo Junction o man of my brosani mo kaswa opposite in Sanya Senior High School Kofodia Old Slaughterhouse wa Takra de Secondary College ho Takwa Dr. Forcing eso sunchen wa sunyane opposite Old Municipal Hospital no Sergi Junase aye main market no so honomo dunko no fin Solar FM opposite honoma wate ho na goso lorry station honom so no ni one na ba no na Dr. Mensa wo osi ebia wo fie na ebia na mu dibre no wo mu droza na esitie na yade no opese obafie no behwe okra no a odi etwa ne keke 0245 958768 0245 958768 na ne Dr. Mensa edin komo na bebia wo bia no wo ba na ayaresa wo de abro abza for yento aso na yenko eye EPA penimfo wonuma atena ye na our regional director wada EPA Environmental Protection Agency ano enene wa hyase ene nsori a wo mo ewo sunafo south ne sunafo north edidin komo efa dede yo ho ene yakopon ya duma weekend ekoi wo mo ko convention ene kra na nwumre hyase one night bebrebe ena yiri baba sene petene ipete le mankabu akwabi ton so se yabru akani ebedi ni nyina papa itufo so munya hweye wo ho na dede no ewo baabi a ewo se kodru Dr. Jackson Edia nyantachi de sansami to jawabra no ne nsori ne biasia na otutu no mo efo Environmental Protection Agency yaboa asofo akodo ene asore mpanimfo a ewo asunafo North Municipality ene asunafo South District edumuna bahasi ya ye training ede amom how do a sorry omo ye no noise ya omo moti on chen no ehunu ewo fast anema sade we nyina by free say ye ba ha ekromfiemienu ni ye ehunu say complaints akodo ayenya ewo ye office wono no ye rank ye no ye free and sorry ya ekotia best no hono enne for majority ehun behia say de beye na omdu omoye no ehun sinsanso bone enenia ede bebre omoti hono ni won ya soro ho nyina no let's say nhwemu am ya ti ase say eye excessive noise making no etimi ma nipanya osa e ma oba wonyem etimi pon e ma nipa bi pitimi kosoro e ma nipa ye aggressive e ma ensem bebre even oye portrait kwa na say noise ho ma kono to no kra no enye fe ne ka eno na ama ye dumo shi ha say ye nhwe ne enkyire ekwampa ombetimi afaso aye omo asore se de be ya chanso boni a ye ka no emma ona wote asore dan no enche no entini emba ya kire omo emra ewo dwumade na wodi no ensanso e de beba efri ene kono na se obisu nti no ka ene na de emra ne ka no eno na e de befaso Abuzan fonti we penimpa okwa afomantem ne mu a oye director oda EPA no Ra Jackson Edia nyantachi ne yete ne nka no na for regional minister Ra George Aboache so no eko dwumade ya sibia wode kakra esoso yana mamini manse no ama na kofom kakra se de be ya any stable obi a orso oben ye yintimi nka se munyai nanso ye ya ye hu se ewiase ha we de ye belief system no e differ from people to people obi a de nko ye wo ha de ye ne e ade pa e kwampa ni nyina nam so nanso obi wo ha ni fie be wa soro obi ne hichi obi a enam se the belief no e different from wo de nanso enam se nyina wo wiase nti wo se accommodate obi a ye be sem o ma ye nyen sa ma wo noise ye kese kra na nyame asem ne ntene papa di se e ko e very moderate na ya ti ase se de be ya akra no be de e be do so e bo ase akra ni nyina pe na obu horma kasa kase utie bebeba wonti wasem na se nti oma ye minimize no yes ankoso se ye be spread the word of God ama dachi e do no bo a ye nyina ya nyira na akra so ye binyade akonyankopon ho e be do so ma Abzafonti we have regional minister Yura eye George Aboache ne yete ne nka ne nyina eye EPA mpenimfo ncheche wono ma ya hyehye so e wa sunafo south ne sunafo north e no de ne mu nyamkota akira wono soso e twanam ato EPA mpenimfo nsam ne so no ye to aso de anade ye bowura mu enra na ne nam framem se wosoafo a woba adwuma wo ngmasua so ye wonumonyamfo ya wo se adutwum ye se World Bank di sika bia ma no so ma enkyerɛkyerɛ emfama teacher fo ani sika no afa nkwantam adwumadie no ankoso many pa bebre se oh
papa di want to me nyesa na no no abono enei aba beto dwa kasa ma fa wo kasa enso ede ema ahye no abedi akire ye nua be ma ya opoku mensa se ensam no nukra bi anim sansa ne boss no training no wo mo ye create a system a bit me my teacher for no the brony friend is digital literacy. Like you do research and by I'm in Ministry of Education. That time I'm more classroom. We a whole platform the free on National Teaching Council also platform. I can why designing programmer. Yeah, they at the church for the digital literacy. Teacher need to register on both platforms. This should be one. The way I say as part of your professional development, training on Sanyama we account. And it's in a minister as a teacher for 148,000 and a benefit free child training because that training will amount of points build up a medical promotion program and KA technologies one. They have their own component of training teachers on the use of the laptop. It has nothing to do with the digital literacy issue. I mean, nobody is confusing KA technology or normal training vis-a-vis that of literacy. Gallop issue, teacher Libya culture say KA Technologies registration for their laptop and their training just recently. Ghana Education Service issued circular a teacher for on the date of their training, of which it was postponed. It is the American because KA Technologies Ebema teacher for training be Emma date by Emma postponed. And the letter American was signed by lawyer Anthony Boateng. That was it's this year. This year something okay. Way aya kasama fo abedi akire ya okasa de ma enwumesua so ye nua be ma yawo opoku mensa. Awusanfoyen to so na yemfom konsem foforo mu na awiei Sompa FM nsem 12 pence bedu kata remnant busasa nyembi abrebe ena bema sebi mpreduasa si ereges no a enkebeboa se bia nopa awia enwumre ahomache ena eba pomdire ho nsensemu a enkabema de wunya gebi se bia oya oyere so oya girlfriend so oya kanchema bi kra ena ejawo ne no ekoba ejankawe no a eye ena amso me yatisi montene so na akwa efiada ema ye ne yetiefo kokodi nkomo ekobusa wonum se wo mo esusu se brebe pa ena se bia ba ne bema ehiemu ankebeboa evise enimdifo bi ma yemfisimu e de aba betudwa se sebi preduasa mane mema nhyiemu no yese bia brebia na ne aketima kapen se hu saa na de wusi se gumko ye wo brebia samo ya ebeboa mo mapom dinemo ye wo brebi susu a emmoa mo mapom dinemo eno nti Sompa FM nsem 40 montene so ene ye tiefo kodi nkomabusa wo mo se ebrebe pa eno mo fi se koba se bia wo no oba ehyiemu a enkeye no wo ma no yomo de ma ye nkakra ni o ma che anopa ebia na uko baby o ma che de we only have us ni we ya we uko dware enwumre no susu no be 10 de munyina mo dem we krampa na so raba ta so ko holo ewia so munyina mo ofie enti mo yesa de no we munyina mo de komonti mo ko baby ya na pa de ebia be ma no ko aduma oba no su ko aduma even oba ma no be amenya ba ko en de emwa ahomachi ana say wi ana say me ne the best time mo de have sex ye ne anajo ana say ahomachi god wa pon aduma ba wa dwale wa di bibia be ma so ahomachi bia oba ma ye de esole enyakopon ne de ma ye natural ti to me ne de ahu ni say ahomachi na ye ba debu a won ko ba bia na mu fie de abetimi ama na wi ade na ne ma no community wi ade no pa ana say to debu so anopa mo de nyane a man num team odidi awie na auto abetimi ama ne ba akwa kan wan sa na ma ye de Mako. Ile tembia media metiase pa anapo awio. Yebeko bia I'm like it. Media no ahomche. Osa ahomche no. Obi bia relax. Whether you cool we my from inti abansa na say unya hot time when me feel say me have sex eye me dey matching because you do na dwono kra no amaboro me nya daje marry my petition my emele no me nya daje emfa ho ne me yire nkuhia ana se me mpena nkuhia na homache na atete mani so no a kwakudo so na mani mu no be ma pagya ne mu pe esese me nya ba bi di wura saa time no so na eye emela oba na sole kwa akopla intimidi ahomache de me mfa ma chini ni agro eno ye baako ena me yire siesie no ho a wo kwa asore anopa no
ɛno nso so mehwɛ no ɔyɛ me de paa. Azafonti Ghana Madis ye binum na Sompa from in subject for new mukodi nkomokobu so mo se omusu se brebe e na siere guest no a eya na ye e na wo mo echeche mu so we che so ne yere no wadware awi a wo kɔ asɔre no ya na odwam sa no eboa no pa ene de obi so che se be ma de he wa pratete ase kwa no pa no osoro bon se gina so sei ya oboa na je se eye yi se wo be ma Azafo asemi yankwa ma no so na ye ne Dr. Osei Poku Sampene enkodi nkomo papa oye adwuma okonfo no chaban ya sabia wasa so edi teacher kakra e Kwame Nkrumah suaponum wo mo ene ye doctors ni ade nkumankuma no wo mo etiti wo mu a ye ne doc enkodi nkomo ne musa se anyem bia ebrebe pa e na apomdini mu no senke ye riges no a enkeye doc ewie ye mo ha mo akwabo mejo suminia megiri sempone ye papa ne nyame adam ye ye de rade ase doc enkoma ye ne Ghana ma de sie edi ye enie na ye busa se apomdini mu ebrebe pa ene nka oba ne bema de ka mu dwamu a enka ebeboa yo me da wasi bebre in fact sa question we dey abra me de me nka menya nka ebe param tse yakopon ka che Jesus ka che no papa se nka param no but aba so say me as a lecturer say me to chair madwen kakra and madwen me chair nya madwen say me anka sa madwen na mo micro research o maye me ka ho asem okay nti na me say another if BB say disclaimer the first one here they are making disclaimers disclaimer na che say nya me madwen and na say me nya obi a menim bibia sen obi a and first me nya sociologist nti me kan bibia say me de makan na ye no kre it can is in fact is debatable anyway but who read the friends say for research any human for ayafa the friends say ayafa time for sex and all those things no and me the so say me a lecturer into nemebo am me so me read franco for nyema ho na me so me hwe nti de me ka no atifu tie me a omuntie me say me nye sexologist say me na me ye sex me na me hwe sex me na me hwe sex so wi ase nyina ana me aye research bi o sex me nye bi da matewa say na nya ade nso so a me nye bi nti me fa yem fa sa ade no nto asem no so ansa na ye ka no you doctor o hwe enkrofo my reading enkrofo research kakra yo my yas fa time for sex na sa na ma no no ebi say between 3 to 3:30 ebi so say 6 o'clock to 7 o'clock and 7:45 omunya mo reason reason omo dey kan doc 3 to 3:30 na am and pm pm and 6 to 7:45 no so say am okay nti anko for research o maye and omo say ye no ebi kwa ye no prospective studies na prospective study no omo ya no omo di Roman crofo and so ye say nbe ya no omo hu say that time we ene boa saa time na emwa 3 pm no almost 3 pm the almost can say that is the time a man mema almost Asia so what I say matewa say pa a man mema adwinishia around 3 between 2:30 to 3 nights a man mema adwinishia so what I say a man mema adwinishia that time because of a name bi won nipa mojem mema ne mema mojem a around that time no ena if you gu emoji ni mu ema yitimi ye de pese ye so what the mention say doctor matewa say pa oye bema the fra de bi testosterone no eye ayi bi owo nipa bema se bi 7 period san wo kwa ni mu se doc sabi oshuwa num pepe so what I say na de ni say eba ema sa wunya testosterone no na wo ema wo ye fi estrogen so akosoro na ye say ema yo bia no so abata be gina wo
Sort I say, no to me Obano, I then. Let's say emotionally, no. Now, no Obano, me, no, I said between 2:30 to 3 now, no Obano, me, no, in Asia. What dreaming not dreaming in Asia? Bakuye, testosterone, Bakuye estrogen. Into Obana, about 3 o'clock. Now, Beman is about 3 o'clock. Who produce more of testosterone? Now, Obana produce more of what? Estrogen. Nature says, that time, no, when in Asia, a beboa, ama. Said the opposite Mojimo ni bet me aje. So I say. Doc, Matthias said na just say when you say you see Canada, Sebia, mene ebia mege kura nasa me yeresie pa wa. Sabrena ya dwene ye honam be ba ko na je se beboa ye mpa na. Ebe etime boa. Etime boa. When kan nya wa se na make kan. No credit doc. Doc. Nya wa se ntime sama mo family manu si bone. Nya wa se. Me pa cho you. The make kan say. So bani be ma bitimi ada am obani ni agi be ma ni ade beja nya onye obia na ni oba beda betimi aba wo ntimi so ma mfa wo me mansa so awo be mu dia nature say co different story and a different program nti awo ni me mansa so tia say ndi se me ni obi so oba ni be ma beda ma oba no hu so oni be ma na adam ni agi a e free sa time no between be fine say achekura 3 o'clock nature say oba ni be ma na ada enti dog Matu say e hoso so no ye tiefo eni o mu di nkomodo do na kire sa say ahomache de no wo mu feel enjoy no chen ni debu do nya botre ma ye ba ho nti o de menko pre ho enko pre ho nya agro so ti say Matu say dog nti emma na apart from there say estrogen ni ya fe bi so cortisol no emma de no eba time ayi sa around that time no cortisol ne ba no papa say sorry emre eko be 3 o'clock no na man so sa cortisol level na ko high a oba no etimi ne be ma ne timi edayi a na ni beji so the mention say Matu say pa doctor sana research nyama dwena me kan doctor say Dr. Sampinasem enyeme madwene ya to say adwena encrify researcher or counts into me believe in research because my lecturer into me believe in research say obi kan adwene keke saa no want me improve in fact research na omo kan no nipa no ye na fe na Alisa Vitai VITTI ye fe na Alisa Vitai o ye research no 2018 ya 25th June and yes our research no so tia say Matu say doctor nti enye me madwena meka na me de madwena ka na che say mesisiu na me de madwena ka na mesisiu nti be mfa madwena ka metie Matu say na wenu a ayi awura ya wo boni din no ne research no unse empempene bi abrofo no be ye wo no mu de na bi e fa wo mo ho na yesusu ti the American channel research or yeah research obetuma ye research o Ghana obetuma ye research o abroad obetuma ye research o India emfa ho uye nipa intina medicine no na ye de ye boom no nti ofri be bia ofri ne nya no ne hia the most important is the content and then the main import of the story ne hia enye be bia nipa ne free nti wo ye research okra no a ye free bibi ye aka say citation ye citing crofo adwuma ma ye obetumi a cite obi ofri Mongolia na unhu ne da na aye adwuma bi na wa cite no nti wo de ye mfa no nto ena ba ko so a se na wo se kan homache de na homache de no so no wo kan ne say efri anopa no nsia ekoba na anopa no enonson apa ho ni sima aduane enum no eno so eye very good okay na je say anopa no nsia ekosi be 7:45 anopa no 7:45 and say very good and so be research no okay if akona o research me coach no the friend Forza FORZA okay on yes our research no so I say on research o no say sa e twa no pa no nsia no the ntia no pa no nsia no and so the reason they say anopa no nsia kopim anopa kusi no nonson 45 minutes after 7 no emboa ono ne de ne say so wo sori anopa fi your friend say 45 minutes and I say 7:45 no sata no wanyane woni so atetewo
anaso woda woni so tete nkyese sori firi mpamu woni so atete a woda ho na emom no de oye ne se ubenya bibia friend say ayi if you say tune up body clock so betra tune up body clock na sa tune up body clock no na asia nuane say sa time na ubenya bibi ti say enema bi firi nipa body ni mu your friend endorphins my main spelling to ya no aka ni say be a won quote me wrongly. Okay, doctor. Your friend ENDOPHINS endorphins. Okay. Sa endorphins no na dwuma ye ne say ema nipa blood pressure kosoro na san te sorry e call form as e be me so e call form na san te stress so sa no pa no around that time 6 to 7:45 no ema blood pressure no call form na san ma your friends say stress level so call form. One na me cheno Matwa say doctor nti e call form sa no a na say ema why then are you ready for work then during the day. Say nipa pressure call form now stress call form wo kwa adwuma kra no bi bo asom kra wo mfie no because adwuma no na oba so obeye pressure bia ni pressure ni stress ni tenti won say Ghana for ye was stress panti da bia Ghana ni bia on ne ka sem bia na bo afu because of stress na why say ana me kopa aduane ama me ire nti Ghana de saa nema we say no emwa nti Ghana nya ba bia wo say ye jeje saa nema no so nti say ka Ghana ni bia benya na se bia wo yere anya me nka se wo mpena wo yere na ka nopa 7 prayers wanya be 6 between 6 and 7 no na ka wo ne wo yere anya nkuta ho wonya nkuta ho baba fie wo baba adwom no obi didu atem kra wo mfa ne ho because that time no wadwene ekọ form o stress level kọ form nti bo ho an say adwuma bi obi ba dwom kra no didu atem kra wo hu ne so why 7 prayers de oye no wo mfa ne ho nti baako say eye say saa no pa no wo ye ne 3 o'clock as after friend synchronization oba ne be ma no ehia because of nyema bi efi mu jem na be ma no ene oba nsusu hia ewo between 6 to 6 between 7 o'clock on that time so no ehia ema because one ebema be ma no level bi say endorphin we produce endorphin na produce endorphin no ebema o blood pressure na conform and our blood pressure no conform so our stress level be conform to be can some crowd we mfa no so what I say Matthias say doctor but nyama we nya research until nya dia a me kan say no ne authentic here e say sa na eba but say obetia obi stress be conform wa bra your friend say wonya one ne yire ada ana one ne nya mpran de kwa me mfa kan say one ne yire ada wa bra wasore ahomache I no mienu ana no miensa but woman says a time obenya optimal wake up so what you say when your optimal body you wake up no then e boawo so what you say dog ya da say papa na dog we dia ya ni etiefo yesra wade baako ene say waso ko wo mun komo no ho a ebi che so efri be no 9 ekosi 6 o'clock anopa no ya na wo enjoy pa nti enjoyment ni eka enjoyment we to enjoy but you wan who say emwa wo mwa pomuden obi betimi awi prekwa your friends obi betimi awi prekwa sade obibre om sade obibre obetimi enjoy ba be wo pomuden okay iti kebe ya enjoyment ni eka wan say obi me asema won me kan medical condition enjoyment condition okay iti apomden kwa so no de nkeye mra no 6 to 7:45 no ho anopa okay enwumre so a obey ne 3 o'clock between 2:30 to 2:30 to 3 no dog so, that's it yo but me my misemo me paucho mamu quote say doctor say enjoyment me I'm not talking about enjoyment me can medical condition as enye enjoyment me paucho you enjoyment obi probably to me aye ne dey enjoyment so na ni je so ne yire bi ebeda wo street so why yo I was for doctor Osei Poku Sampene ene na akwakodim komo no ni nyina yeti for questions so mo de ba ye so mo peso mo hu brekropot ya o ye riges no a ye ebe boy no mo kire se o enka doc kire se
so for mami no nsia ko si anopa no Sompa mu ne tua so edi anko di anko say o say between that time no me di ba akokora enye hwe want asem no kan say edro ade bi friend court so e woni panum go break mrawate go break mra go break mra wasula badi wasi wo help papa yo mate Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia we bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and phone one baby a wo share say a new site and a rural area Cloud Ghana trao internet ni tuma said demo any entertain ko na ni speed ne so de wo ne saso da say jumem efie ana baby a wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santa memu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana na Ghana ha or providing internet connectivity and twitching mu twitwensi a dem say smooth dia wodi bia a content term so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service and kwana endi uhamo and phone one baby a wo Cloud Ghana e tuma say wo dem any speed ne there esuni seso esubimba Ghana hada simple Unya how bia you provided 24-hour support demau ye mrantie no wo frɛ ya ne adru hoda dada or how bia sane atie bia ya son no the amount what to me akoso the internet na digumedie bia wudi bia ope ya cha kwan ya top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na what dine bakum frɛ Mr Internet was 0202 699 110 ana 0244 601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Adishia sabredi majo nchirano ya fanto aso emfa mamwe na mo amobaye we eye na ablekuma central na nakua mo aboaten na wo say Dr. Baumia ena fe uchia nkra delegate nyina se wo muntu aba ne ma divine otu na wo me chairman na fe Emmanuel Clotte enso me secretary wono so ne de odeba ye nua be ma Felix Opon birthday boy ono so aba osiso mpani su de ene ya gi ba bia dache hene fako bamprase ya Felix Opon ya wasi chema untumi wono de ene wo ya amrado power sante emantemu na wo china ubedi nku hinim dache hene na nakwadwo pon bamprase wono na ne wodi ni birthday ni meboa where Evans enin tutuka oboase o say NPP santimantemu muntumi entrance se mu beyi chema untumi esi nchen yo ono a enamode ne kwa mu bedi nkunu mu nya for Steven Samuel Atenso national de no namode ho nso e di amano fefefe wono so ne de a wode bae no amisuko sperede kaswa wose ha wakum sin ya ma mento aso na eno so MPP regional elections na e starting no wode nchia de ma delegate nyina ese wo moboa ma Dr. Baumia timi breki echi no a ono so de a wode ebaye eno no Felix de ende ya bre enkai bim Prince Yeboa for Shawali waso chia Sompa news de dem loud and clear Thanos Star Junction no su ubutu Felix de ende ya kan nti we so ya kan enso keke kaswa keke de no wen no ya kan dada enti we ye keke kaswa ya kan ena opo so Bismarck oso we asante achim to kwae ono so ho na ubutu a wo hye yene odro Brema Dennis oso ono so hye yen wo nyina hini na ono so boy abaso papa Dr. Babazamo or say master planner junior Kentampo fantastic news by all standard na chese uchia chema kwadwobu atia jema Eastern regional chema hufo na ono so ne dia wode ebaye no teacher Kuju Tepa enyina suso o say afo ano North constituency youth organizer NPP fo mu hia obi obetumi aye adwuma na 2024 motumi ede agi tumi atoaso eno so dia wode baye no ebusua
Yemfa sedama nyuma ko je back driving school se brain na yemfa bosome ba kun so no mo ne nkyere o kaka yi na wutwika no amanfo akoka se bia wodi weighing card no ne yesubo krata na etwika no we je back driving school ho asem ene ye ka edi kire we so fra chikra na eba your hostel facilities wo no mama ene mema nyina you crofro ma ya ye ben Polos Hotel e wo Kumase fra 0247595975 0247595975 we J back driving school who asem ne yeka de kire wo no abe heba clinic so se men kan cho se bema masa ufri eto panye ne yampontembre so ato pasa nanso yemfa nyinsen hye wo da eye abe heba clinic se brei na yemfa bibidro ya ye do suruwi sa fomi sa hwentia ne akakedo kakra wo no yemfa emua o pese wo bema no kure mu bai trewa eso a abe eyi heba clinic ye be ye dia ma fibroid nom stomach ulcer etwo a wo mu yi wa bra yemfa se kan ka wo yesi holy heart ni ade a ye de gia manfo abodin no makoshi wo mo sa ya chacha fu makoshi ye de achacha ene no de babo no enim wo mo ansa ho ena wo se toda so ya na ebia wo pese wo ye sickle cell ho test ene ho scan ne ade de no yes so per hospital akwa ye bia ye kanfo abe heba clinic e dia ma from 0243 345392 0243 345392 omo otano so apatrapa new site wa omo eben apatrapa junction no and 05064 60208 05064 60208 we abe heba clinic wansem ne yeka de kire wo no enje bia ne amo yade so yade bia dokuru wo bia ya amo adane pejami kosi awie mu a ne yabusunya twen ne se owuo mefa wonko no wo de ne kakran na awie ko abe heba clinic no mo ne ne wo mo nkoto nchia on be chew se eduro ewo baabi wate abusunya mfa kase ne nsi na yenko asante abo Benedict woni ni semfo pani kukua Veronica anwo fedri agandro ne infididem fo nyina ebeboa na nakwabra kase akosua wa akode akosua lizi ebebe kadibi wonom so ebeso mu na woboaye ohini ni amakranches of mami premier ni mene na ya obo amalibia boga playing only the best music in the world. This is 93.1. Your number one. If I saw your friend Mr. Clement Asari, if I saw me free MTN Ghana, work class. If I saw MTN any employee what? Oh, okay. Your flower, if I saw anybody MTN,